chibai ule July ni som le pali ania tun tum chu India ram thu tharte Russia le Ukraine lam thu tharte le Sri Lanka lam thu tharte kan ngai thla ho vele thung don ani video masalama toite kan soito India ram chu nakuma tang chuan khovela mi hring tam na per ram ni in China kan le pel don to ni in UN chuan an chut lok na talan ani a mi tluk le ding on khat le point li zat India rama hian mi hring kanom to don ni in an soi kumin November a hian khovela mi hring cheng chu tluk le ding on riat atling don bok mi hring pun na hi rin le chut lok to thin a in apung chak lo thung tun hi kumsang khajakwa somnga hnulama punna achak lo ber tum le awang lai ber ni in UN chuan a soya kumsang ni somriat chawa chuan mi hring tluk le ding on som le point level ting to turangai ani mi hring punna hi chaklem lo ma se khovela hian mi hring hi apung zong thret chuan akal tho ani kumsom thum lo om le tur chunga mi hring pung za ve zet chu ram pariat Democratic Republic of Congo Egypt Ethiopia India Nigeria Pakistan Philippines le Tanzania a mi te an ni don ni in an soilok bok khove ram changka nga te chuan mi hring hi atlem zong in an kal don ni in an soiloka tuna hian mei che pakhat zelin naw pani point pakhat po an hring phak meu to lawa hei hi replacement rate tia soini in thi te ai o tur an piang phatrok chau ti na ani a ram somruk pakhata phei chuan kumsang ni somnga a chuan mi hring cheng me khi tun a in za a pakhat velin an tlem don ni in an soibok khovela mi hring piang an tlem berna mei che pakhatin naute pakhat le point pakhat panga chau a hrin na China chu nakuma tangin atlem zong in an kal don ti an lo soi to a an lo chut lok aya ma in atlem tran dona an pun chak awanga naw nei tam khap na nu pa in fa pakhat chau nei an kalpui thin chu an kiam zok pha awangin kumsang ni som paruka ti topin naw pahni le a aya tam hring te hne na loman incentive pek an tiam thar le mek to zok ani India chuan China hi khumin khovela mi hring tam na berram ani thuai to don ta ani ram then khata mi hring pung chak ma se khovel puma chut chuan mi in naw an hring tlem tel tela tun ma a nu pa in fa an nei zat ang kha an tu le fa ta chuan an nei meu to lo tun lai khovela dam doi le science thiam na sang to taka hian naw piang reng reng tun ma anga thi tam lovin thang pui tlinga tarpo an tam to a hetiang hi khovel kaldan ani zel mel to a kumsang ni somnga a phei chuan mi hring dam chen hi kumsom sari pasari le point pahni vel ani thei to rin ani mi andam reizel to awangin khovela kumsom ruk panga le achung lam an pung tel tela tuna mi hring dam zinga hetiang rual za a somvel omchu kumsang ni somnga a chuan za a som paruk antlin hiarin ani a heti rual hian ramdin mun in an lo awangin kum upatam naram ero ain anglo na sa hle theya Asia khochak le Europe khothang lama kum upa hi tamzual turangai ani Mizorama rui hlo a hluar hle a kan soi pho to thina Myanmar lam unaute an ram abuaya wangin an summa mo na kiam chuang silawa chowangin rui hlo lama in nam noi an tam pha hei hian Mizoram lama ron lut rui hlo po ati pun pha ni in kan police lam chuan an hriati kan tarlan to kha Mizorama chau lo po rui hlo hi alo tam khop mai Gujarata po heroin cheng vai bel cheza thum som nga hu an man vele ta Gujarat anti-terrorist squad chuan Kutch district a Mundra port bula rui hlo heroin kg somsari donan mana an rui hlo man hi international market a cheng vai bel cheza thum som nga chuang man atingani official ta chuan rui hlo hi adang zon chun zom zel alani a an laman bel zel po arin om ni in July ni som pani khanan soi ATS ta chuan an thu don bo zuin longa tanga bungrua ron phur lu te chu an enfia
rui hlo an man na bom hi longchol na mun pon lama fleet station a da ani tun hnaya state le central agency sang te chuan ramdang atanga Gujarat longchol mun ron phurlu bom atangin rui hlo hi an man fowa nikum September thla khan Directorate of Revenue Intelligence DRI chuan munra pota hian bom pahnia heroin keji sang thum don an lo man to a hei hi Afghanistan atanga phurlu nia soyani a international market reta cheng vaibel chesing ni le sang khatman atling phak ani Russia le Ukraine lam Russia President Putin a uite pakhat anti mai Belarusian President Alexander Lukashenko chuan North Atlantic Alliance ten chiang takin Russia le Belarus terunan tumti apuang vele ta mi mai Lukashenko chuan NATO ramten anral thuam antat riam riawa heng hi anma ni inven na turatan ani loti Pravda chuan pal pirigo Telegram channel atangin Western media arhil ani Lukashenko chuan Western ramte chu US kai hruaina hnuaya khovel ral muanna ti chetu ni in anma ni hlok na tur ani lo chuan ramdangan ngai theilo NATO te hian Europe rama midang ral lian tur chuan lamin ral thuam tha ancholuta hei hi engdang wang ni lovin Russia le athurual puite be antum wang ani NATO in Russia le athurual puite an be hun tur hi riat thei chi ni lo ma se Ukraine indona hi rem changa an la thut thei ati Belarusian President chuan heng crusader thartia in ko te hian is hi in rin lui tir tum ma se Russia an alova Belarusian President Alexander Lukashenko an Russian Foreign Affairs Minister Sergei Lavrov mu in nuclear weapon te chu engtiklai mai po a tir chuak thei turin a hril bok ani Russia media then khatin Ukraine an run wanga European Council in Russia an sanction na bo zuin Lithuania chuan Kaliningrad lama Russia bungrua thahnem tak an block sak chu European Council le Russia te in biak rem na anga chua mai tur anga an soi chu do tani ti European Council thupuang tu Eric Memir chuan RIA Novosti Rilin Russia le European Council ten hemi lama hian indor na voi khat ma an la nei lo ati Hungary chuan NRG an tlak chama wangin state of emergency an puang hial to ani July ni som pahnia US National Security Advisor to the President Jack Sullivan an Iranin Russia nena Ukraine indonan combat drone tam takhral antum ti chu Iran Ministry of Foreign Affairs how to ten an phana sa hlea Tehranin engral thuamma boina siam zelnan hral chua kan tum love anti French Material Company chuan Ukraine nena pre-fabricate brigade 36 min pedon ti in Ukraine Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba chuan asoi August ni khata tangin Germany in Russia call lei atitop dona December ni som thum pakhata tangin Russian oil tellova antum dona theita kangmo Ukraine President Volodymyr Zelensky le Foreign Minister Kuleba te chuan anram chu Israelin apui thatok lo ti in anvuina sa ani kha kar masa po khan Zelensky chuan India telin ram panga zeta an palai te an ban ti rawangin India po athin rim hle a dam doi lama Ukraine apui na tur po atitop dayani kha engkim mai hi nga thei hian ra tha achua fo thina lo ni Russia ina runna Israel chuan Ukraine an thlop zialan tir chhozelin Defense Minister Benny Gantz chuan helmet protective vest le thil dang aming tar lan tel lo te athon chua tirta Defense Minister Office in Ukraine nena pakais thar an thona hian helmet sangkhat zanga protective vest sangkhat zanga hundreds of mine protection suit gas mask sangkhat hazmat filtration system le tarlan lo te an thon ti an puang ani Ivan Fedorov Melitopol mayor chuan
Armed Forces of Ukraine ten Russia ral thuam na an kap chia ti asoi Russia commander of the 20th Guard Motor Rifle Division Colonel Alexei Gorovets chu Kherson lama Ukraine sipai tan an kap lumani Russia chuan Ukraine chu NR hodar kapa apu bok Ukraine news in an talan danin America chuan Russia sanction na danan siam bo chetu te chu China Turkey Brazil India Israel Mexico Serbia UAE South Africa Nicaragua Singapore Taiwan Armenia Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan le Uzbekistan teni in shrem anin pe ni in atalang US chuan Ukraine ral thuam an pek te an mandana Ukraine sipai te chu an ring tok hle ti an soyani President Zelensky chuan Minister of National Defense of Poland Mariusz Blaszczak Kiev tan AHS Krab self-propelled howitzer an leisak thu a hril ti apuang Ukraine pon ral thuam aladon belzel chu ania indona hi ala top mai melo le ani European Commission chuan Russia le Ukraine indona awangin African lama Ukraine grain tol chu atur te chu Ukraine EU solidarity lena antang ti apuang Russia le Ukraine boina awang hian European Union ten Africa le ramre theite tan tanpuina an pek thin chu thali chung Ukraine pota atang to a European Parliament noya agree le transport TRAN committee ten European farmer te an puina tura hian chan rang wangin har sat na mai lo takan to ka EU ten solidarity land initiative hi kalpui ma se barli le huit ta chuan Ukraine atangin an thlen na tur ram tam tak an thleng theilowa EU te hian third country ti mai Africa le Indona in achim buai Syria le Libya ate Ukrainian grain hi an thon chuak thina heng ram te hi tram mabakin anom meka antum angin solidarity land hi kalpui nita se March thla le June thla khan million khat le point sari atanga million ni le point sari an thon chuak anga khovel ram re thei jok te ril tram na in atlak buak lo turani a huit ton noi khat le sing thum le sang riat zetin Romania le Poland a thlenga ma se hei hian khovel ril tram na apu ruk zodon lo ti chu tu te pon kan hrevekang heng zong hi Vladimir Putin awang vek ati lo thei lo ani Russia chuan Europe khomwal pui chom tu khovela gas pipeline lian perte singami Nord Stream 1 chu akhar tamau mai sia Europe khomwal pui ramte abik takin Germany chu aboi fal ta hle mai he Nord Stream 1 gas pipeline hi Russia mar thanglama tanga intranin Baltic tuipui nuaya ain kho pheya Germany ya achuaka khovela gas pipeline tuifin riat nuaya in zam thui ber ani bok kani boi thak ta mai chu he pipeline hian turbine ran hlak amanga pipeline hongle tur hian he turbine hi ti nun angaya ma se he akhol ber hi Russia a omtlat lova repair turin Canada a thon ani silai hi aboi thak lai chu ani ta ani Canada hian he khol hi siam thato ma se Russia a thon let chuan Russia Western sanction mek dan abo chia ti na ani dona a thon let lo chuan Europe khomwal puyami te chuan mei al en an mabak ani mai si Europe khomwal pui an chan chua thei dan om chun chu an ma ni dan siam an palzut mai angai don ta ani an palzut chuan an sanction ek zong ve tura an nor entirnan India te po in tran chan an nei thavele ting mai don si ani Sri Lanka lam ngai thak chun zamang July ni som pathum jing khan Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa kumsam sari le pathum le anupui Ayoma Rajapaksa chu an bodyguard pani tenen Sri Lanka Air Force thlona AN-32 mangin Colombo atangin male khopui Maldives rama antlan chia jingdar thum le minute som ni vela male hi an lutani Rajapaksa unaw pa Basil Rajapaksa Finance Minister kum in April thla abang ta
US khua le tuini na nei poin arukin Sri Lanka atlang chua san bok ni in BBC Reuters tele AP News ta chuan an zia kani hetianga aruka anram antlan chiat san hian anma ni lalchung kwa du lo tu mi pui pung khom te ati thin rim zual le ni in an soya tho le ni July ni som pani khan Colombo a Brandanaki International Airport atanga aramdanga tlan bo antum chu mi puin an hriat awangin airport a security check titura immigration department ho checkina Rajapaksa hi ain thlar ve du lova airport launcha atom tlat ni in an soya voi ni lai immigration department lampoin mi pui an hlawa wangin check ina anti sak du lo ti ani heti lai hian Etihad flight mangin achung te mi som panga chuan Dubai panantuma an ma ni inland silovin an passport ringot an check tira ma se immigration department le airport thok tu te chuan so khok ani lavin an lo check sak du lova an chol sanani male khopui Maldives an lu hian airport a trumphalna an mulok lova airport a na thok tu ten an ram speaker Meilis le President Mohamed Nasheed phalna mulovin airport trumphalna an lo pedu lawani tungkar thotan ni khan voi ti lai an ram tan chiat sanan tuma an theilo President Rajapaksa hi inrin ni kalta khan mi puinuai chuang in zim totin achen na presidential palace an lu chila tin Prime Minister Ranil Wickremesinghe po achen na temple tree antia mi puiten lu chilin ani po hi Air Force thlo na mangin mun hima phut chua dayani a mi pui thinrim sa hok te chuan anram economy ti chetua an pu a thilawa ruangin an om ani bermai President le Prime Minister te hi tuipuya Navy longa phurlu thuruk anni antia Prime Minister pheichu ama mimal in te po hal sakin President hi akar te hal sak ani bok mi pui thinrim pung khom te chuan President chen na in lu chilin swimming pool ate chuan an zuang lu sup maya President te nu pa khuma te po lon kain an zuang na sa hle maya video le thalak an the dar na sa hle a sipai te poin mi pui nuai chuang pung khom te thinrim sa hok chu an thunun zo lo ani mi pui te hian President le Prime Minister ban an phu ta ban an tiam ve ve to a an President Rajapaksa phei chuan July ni som pathum ni lai ni hian aban na thelu atum ti ani lain ramdanga atlan chezui ta dayani President Rajapaksa unaw pa Finance Minister Basil Rajapaksa chuan kum in April tha khan ani na ban sanin June tha khan MP atangina bang zui boka Rajapaksa te unaw chung kwa hian Sri Lanka politics chu thang khat lian chuang thununin Sri Lanka rama eile bar har satna namen lo tak thlen chana mi puitan an pu'a thilman ato chhona sa in ramdanga tanga an lak lu tui al thei cholam chi reng an lak lu te chu aman ato maya mi puitan sarkar huai tu te demin kumin kumti ra tang khan mi puilung oi lo phunri anas sa le a mi puitan rim tak le ha takan tho lai le eile intur tla chama har satna an to lain anni chung kwa chuan nuam lo tolin ramdanga tanga sarkar sumpukla an rul thei silo atopa apuak ke ta ni bermai July ni som pani po khan mi pui ta chu an lakal son du lawa inti buaina te naw chuak le in mi pasari in hliaman tuarani President Rajapaksa ai o tur hian President an ka hlum tak fapa Sajid Premadasa chu F2 trangrual tenan du'a speaker Mahindra Iapa Abiwardana an du'a ma se mithen khatero chuan President chuatak Rajapaksa nen a in nim nai lutuk ti in an du lo thung Sri Lanka a hian mihring makta duai som ni pahni omin Sihelis Tamil le Muslim an chenga kumsang khajakua somli pakua independent mu in tun ma chuan Silon thiarkar ti thinani a Tamil hoten independent sualin kumsom ni chuang chak taka anom chu
President Rajapaksa te unaw ho hian nasataka human rights bo chechungin an chumita tuna President Gotabaya Rajapaksa hi a President ani lain Defense Minister ni thina ni a kumsang ni pakwa khan Tamil helte chu aron chumit ani inrin nia President Rajapaksa chenna in mipuin an lu chua hian US dollar singa Sri Lanka sum chuan makta duai tel sum fayan mua hei hi police lamin thilom dan an chui zui don ti ani Sri Lanka hian China chu main investor lian palizing ami ni in Ramdanga International Monetary Fund Asian Development Bank Qatar Japan le China atangin sum an puk na sa lebok an ram sum lak lu na lian berzing ami chu tourist khwaljin mi te anni July ni som nia an president tur hi parliamentin an thlanga engtin nge prime minister le cabinet an rem felang ti zo na a oma tuna president har chuan Rajapaksa hun mantur mangchun zomin sangni som ni palia president thanna an nei don ani Sri Lanka a thilman to chaudan inflation rate hi za a somruk pali point pasari zat ni in thathara beng rate chu za a somsari akai chaudon anti Halifax Green anti mun Colombo khopuya mi pui thinrim pungkhom te chuan hodar zai an rel thei me ulo sarkar office poimo a te chuan fangbir pungkhom ang main an lazimur murmayani mizo mi pui thinrimen kan ram hruai tu te hetiang dewa tharum ne na an chen na buzola tanga chuangai hi tuna le hun lo la omzel tura nei lo tura kanin buat sai atulin apoimo hle chuti ani lo chuan ramdanga thilthleng ang hi mizorama mizote zinga nge hian athlen ve thei lo na chan tur aom bik lo ani ti in hemithu hi pusi ti la rin oman aron ziak ani